March ni somni pakua kumsang ni somni panga ania Rainbow Mizo Channel thlir tu le ngai thatu te chibai kan buk thau achau Asia chim chak lampang Myanmar le Thailand te Lirnghing na tak mai na soya hei wang hian mitam takin nunna anchan towa in chong ro pui tak tak te lungke noya hachang zawa mitam takin liaman tur to bok ane heti meklai hian European leader ten Ukraine chungchanga meeting hanai zon nuwa French President Emmanuel Macron chuan Russia laka hian thil thaber halo thlen kan bai saya mase chaber lo thleng turatan po kanin buat sayane hati heti lai hian Islam sakhozui tu ten an ku dropui takmai ital fitar han mangdona hemiden chan hian Hamas so ta chuan mitang in thleng ton le turin kong hon han tumdona hei hi thlengani chuan Gaza Indo na kalmek po topsan leilo kani beisei hani bok chanchin thar bultan na tan kantrenom Myanmar le Thailand Lirnghing rap thak tak thleng chungchang hi han thir thuak thuakila Thailand hian asiperan dongang deu hania Myanmar hi ator na saber tu hania zofa tam tak omna sagaing region le Myanmar khopui lian ber dot tu mandalay in karvela tangin Lirnghing hi chuak niar hriat hania media krang ten han soidan hainang chelawa epicenter hi sagaing region marthang lampang ani hantia thren khat chuan mandalay tin han report bok ane Lirnghing rap thak tak mai hi nimin chun dar som panhi le minute som nga chonhu her khata khan mandalay le sagaing city te 7.7 magnitude velanain hasoi ta chiam maya Lirnghing tho khatna hian chian rap thak tak tak atheng hala building lian tak tak te atlu soprem ruma tol chungin dona hun orai tak mai kumthum chuang zat mai in dona hakal to boka bangin chan chuan na thona lampanga Myanmar military sarkar chuan na hathok thatok thailawa heiba ka hian in dona in atuam na mun thren khat te lu chil thai ani lo boka bangin Myanmaram pumpuya nunna chan le hliam torom zat po chiang takin report an nei thailo ane Myanmar media khitit media tele The Guardian ten report an pek dan chuan Lirnghing tho khatna chundar sompan hi lechan ve hapel nuwa 7.7 magnitude vela aron soi nuwa hian minute drivak lo nuwa 6.7 magnitude vela 9 aron sok lea after sokawang hian mitam takin han tur boka nunna tam tak an chan pha bok ane tichon Lirnghing top nuwa hian chan chuan na thojui ngalaneya voin thleng hian Myanmar junta ho ten an lu chil thai china an khret thai china ringot bo Lirnghing wanga nunna chanom to hi chanchin kan bot sailai thleng hian mi sangkhat le panni an tling toa liam to ringot po sangni jathum somsari le paruk an tling to bok ane khitit media in report an pek dan chuan tol chungin dona wangin damdo in thran khat te man thei ani lowa sipai ten nasa takin han ti chetowa hei wang hian damdo in man thei ho te alun hle boka damdoing kota te operation tia in zaingai po tam tak anoma doctor ten liam tur te damdoing kota te anjai mop mai bok ane report masalam panga chuan nunna chanjat hi jasari chuangvel hania masani janlama te po khan pung chhauzelin voin lama chanchin kanbo sailai thleng hi chuan Myanmar Lirnghing awang hian finfia thaichina ringot po mi sangkhat le panin nunna anchan to ane sagaing region pumpuile mandalay le ache vela nunna chan le hliam tur report kim chang tak omse chuan Lirnghing awanga nunna chan le hliam tur hi hei ai hian han tamjok tai turangai ania heiba ka hian Myanmaram chunga tol chungin dona in hunrai tak aw toa chuwang chuan Myanmar sipai sarkar hi chan chuan na thona konga achak tok lawane hantibok Yangon Modern News in report an pek dan chuan tol chungin dona kalmek awang hian Myanmar sipai sarkar chuan Lirnghing in anghong park affected area mun krang chu tlo thailo an nei nuala hei wang hian Myanmar sipai sarkar in report a pek hi hakim changlawane hantia sagaing region nunna chan le hliam torom zat po hi a total dik tak hi hriat thei anilawa mingong hlai kai kruai sipai sarkar chuan sipai mun pui nai pi dro tangin thu chua hanon siama Yangon khopui te mandalay khopui te sagaing region le khopui dang munenge mozata te state of emergency han puanga junta ho ten sarkar pai tha han manin thunai na hanin bel nuwa
sipai ho tulu mingong laing chuan trum danga hati ngai lawang takin ram sang tranga tranpuina ngen ngol tak mai hati chuaka voin hian damdoi lampanga hinen kolna tele Myanmar mi puite eilein lama tranpuina turte Asia khomol pui ram sang trangin ronthon lu me kane hantia India media sang te point an report hi inang chialo ma sela India sarkar chuan Myanmar mi puite tranpuina tur damdoi lampang thile eilein tur lampang chite ton hengemazat Myanmar hian athon lutran me kane hantibok mandalai khopuile sagain khopui vela te building le infrastructure hati chiat te hi hengza chiang eti po hriat thei halani lawa Agents France Press le Associated Press ten report an pek dan chuan Sagaing region le Mandalaya hian building chongsang tak te mos te nasatakin Lirnghing hian asoi chia tichuan building lian le chongsang tak chim noya hian voin thleng hian chan chua thailawin mi engamazat an lawma heiwang hian nunna chan le liam tur zat figure hi tunai hian apung chhojal turangai ani antibok Myanmar Thenom China President Xi Jinping chuan Lirnghing in ati chiat mun franga te tranpuina le chomdolna apengal donani ti apuanga Yangun Modern News in report an pek dan chuan voin hian China President in thutiam malo soitoangin Chinese province pakhat Yunnan hunatangin team member somthum pasari omna chanchuan na thoktupol ta chu tukin jingkhan Yangun khopuya hanron lut toa earthquake detectors te drone le supply dang chirang te hanon kengtelani tin han reporta Russia Emergency Ministry point chanchuan na thoktu jasom ni phurle mipui tranpuina tur mamo rang ronphur tu thlona pahni ta chu ronthon chuame kani tin Russian State News Agency TASS News chuan han report bok ane tichuan chanchin kan buat sailai hian India point search and rescue team te hatir chok boka heibaka hian liam tur te tranpuya henkol turin medical team te hatir lut ngal boka United Nations Organization chuan US dollar maktadoi nga vel inle lo chena tur nei to lo te tranpuina turin han pe chok dona US President Donald Trump point US chuan tranpuina le chomdolna chi rang te Myanmar thon tur hian ruam hanna kan siame kane hatia Yangun Modern News hian report an pek dan chuan tranpuina lampanga US tlema akhotlai hretna chanchu United States Agency for International Development USAID tia hansoi chu President Donald Trump hian haloti top toa chuan rang taka ramdang tenhena US in tranpuina pekna tur chungchanga harsat na asiam ni in harriata hechetna hian Myanmar in tranpuina tamjok amamo chanpo hi USAID kaltlanga United Nations le non-governmental organization ten Myanmar program an kalpui tam tak chu ti to pani to wangin chiatna le harsana tok mek Myanmar mi puita hian US ne na tangin rang takin tranpuina handon thailo phane antibok Myanmar Lirnghing awanga chiatna rap thak tak thlenga wang hian France le European point tranpuina han pe chuak donani ti an puanga WHO point liam tur le damdoi manga enkol ngai te tranpuina tur le enkol na turin supply tam tak thon lut turin hanin buat sai mek kanitin han report bok Thailand han khopui ber han capital Bangkok khopui po Lirnghing hian asoya Thailand hian in biak po na communication system te Lirnghing awang hian ha thatok lawani tin first post chuan han reporta voin chanu darkhat vel khan Lirnghing awanga Thailand nunna chan hriat thai china mi som han tling toa Thailand mun ranga chanchuan ha thoktu ten na han thok mek zela in biak po nam han ruate thajoka siam mani huna chuan finfia thai chin nunna chan zat kan report hi hei ai hian hatam turanga yani tin han report bok ane heti lai hian Ukraine in dona titop tura in biak na afel lai thailawa nimin lama kan ron report tong khan Russian President Vladimir Putin chuan thil phut anei belzel boka hetiang kara hian Europe lampo in mu khom na hanei deuh rang boka Ukraine thopui Europe ramsang te foreign minister in mu khom na nei ania heta hian Russia le Ukraine in dona ti toplai lok na tura ceasefire agreement kalpui dan tur chungchanga Europe chuan rodna siam turin thutluk na hansiama French President Emmanuel Macron chuan herotna siam hun chung turatan hian karthum chung hun kan ruata heme chung hian rodna hi felfai takin siam haninga Europe trangrol ten in ka hai thutlung kalpui kan du dan chu
Russia le US President nena po pek ani donani hati takit chuan report an pek danin French President Emmanuel Macron chuan inka haina ceasefire siam tur le Indo na titop tur hian Ukraine du dan zong chu ti hlotlin vek thei ani lawa chu tiang bok chuan Russia du dan zong po ti hlotlin thei ani lo boka ti chuan Europe in rodna siam hi kar thum chungin thelu man kan tum donani hatia Europe ram thrang rol pol ta chuan Ukraine sipai tirlu turin process kan kalpui mek towa masa Ukraine sipai thon lu tur chungchanga hian thil hriat chian ngai haoma military delegation team te Ukraine tir ani dona Ukraine malam hunatana ruam manatele Ukrainian Armed Force tane na han thodun dan tur chungchang te ngai tua ani dona heiba ka hian hriat chian tur tam tak aum boka Ukraine hian sipayang zat nge tirlu mamoni ti tele sipai thon lu ta chuan ral thuam engchi nge han kan lu don ti te po a format kim chang tak kan hriat lok atul boka Russia bai pui thakna lian jok hi lo thleng ngai turangai ani wangin chumi lo dole thai tur chuan rom hana siam hatrula ti chuan chung Russia in bai pui thakna chi hrang te ti topa lo dang chat tur chuan ral thuam engang chi tenge mamoni ti te military delegation team te hian Ukraine sipai tanen soi ho na han na yanga chumi trang chuan ral thuam chungchanga le sipai zat chungchanga po thutluk na kan siam dona military lampanga thoho na thar kan nei tur hian Europe trangrol pol ta chu nasatakin minti chak dona Russia lolian zel tur vena tan le Ukraine tranpuina tana Europe ram thrang te thoho na thar kan nei chuan Europe khomol pui ram thrang ta chu tunma zongai khan nget takin min phur khoma kongeng kima thukhat voin kan kaltran meka Europe in Indo na titop tur le inka haina thuthung ceasefire kalpui dan tur chungchanga rotna kan siam hian Russia nena tangin thil thajok aron thlen pha kan bai sei hlea chuti rol chuan a cheber po lo thleng sela machon turin kanin buat sayani hati Azias chuan report an pek danin in biakna kalmek lai point in dona chu chun zom reng halania heti rol hian Russia le Ukraine ten Indo na hmuna thi ruang in thleng ton na hanaya nimin tlailam panga khan Indo na hmuna thi ruang sang khat don mai hanin thleng ton ani tin han report ani Russian media the Moscow Times in report an pek dan chuan he ruang in thleng ton na hian sipai ruang zakwa somnga pahni in thleng ton ania Ukraine lam hian Zaporizhia region a Russia in op chin chunga Russian sipai ruang somli le pathum chu Russia kuta hanhlana tichon Russia in Ukraine kuta Ukraine sipai ruang zakwa le pakwa hanhlan boka tichon sipai ruang in hlan ton jongjong hi zakwa somnga le pahni ni anti tichon Russian media zona chuan Russian sipai in dona nunna chanzat confirm report anron te chuaka kumthum chung in dona kaltoa Russian sipai nunna chanzat chu noi khat hunting toa tichon heng Russian sipai nunna chanjinga munli thana mun khat ta chu volunteer sipai te hania za som paruk ta chu tanina tang Russian sipai tana halak te hania tichon za som pakhat ta chu Russian President Vladimir Putinan Russian troops so mobilization hakalpuya sipai tharalak te hani boka za pasari ta chu ral thuam om khawlampang enkol tu motorized rifle unit ami te hania Airborne Force lampang za pathum vel nunna chana nom boka heibaka hian Russian private military company hachor tetranga nunna chan za pahni anom bokani tin han report ani hetilai hian Israel lama po inka tonna lathengrang ma sela an melma Palestine firfiak polten ansa khokut an mangmeka The Times of Israel in report an pek dan chuan Israel mediator ta chuan Hamas ho hena tangin thuchan donga Eid kanti mai Ramadan kut top don Eid al-Fitr holiday hani huna Indo na titop lailok ka mitang thren khat an thren te chua zalen an duni ti an soya masa Israel media tho kan public broadcaster chuan Hamas ho te hian an mi thren zinga atlem jok te Indo na titop lailok na tura chua zalen an duni ti hi an soi ngeya masen mi thren chua zalen te wang hian Israel laka engthil nge han phut don tiro chu hala chiang lawa Hamas ho ten Indo na titop lailok ka mitang chhuazalen tura du thanna han siam tak na hian US President Donald Trump kai throina hnuaya malak na chikrang ba ka khatarin ruam hanna siam ten omzia nei ni ti alang boka
Hamas ho ta chuan herod na hi Israelin apamani chuan Israel mi American khwale tuini na nei bok Israel Defense Forces noya Israel sipai pakhat anman Edan Alexander chu an chuazalan turzinga atelani ti Hamas ho ta hian an puang bok ane heti rol hian The Times of Israel in report an pek dan chuan kan reporter ten Gaza tranga report an pek dan chuan Hamas ho ten an kut pui Ramadan le Idul Fitr te an ron chuan lama ma se hei hi Hamas ho in mitang chuazalena Indo na ti toplai lok an du chan anilawa an du chan dik tak jok chu Gazaram puma Hamas laka norna huai khot ani wangin mipui ten Hamas ho te an do dala hei wang hian Hamas ho ta chuan an mipui ta thlop na neilet le thei an bai se wangin Indo na ti toplai lok ka mitang chuazalen hi an du ta nei tin report kan dong ani anti The Times of Israel hian report an pek zel dan chuan Hamas hian Palestinian mipui tam tak Hamas ho do dala norhuai hot tu ta chu memi andua ma se Israelin Gaza beipui thak ranga wangin chu thil chu anti theilawa ti chuan IDF ta chuan hetiang thil hi athlen lo na turin Palestinian mipui protester te nai waya firfiak pol ronlor zeu anom point chung ho tarkat chuan operation anei chunjom zel boka hei wang hian an mipui te control tur point Hamas ho te hian Indo-lai chuan ti thei an nei lawani antia heng jongjong awang hian Indo na hi Hamas ho te chuan ti top lai lok phot an dua ni rei lo ta chung po Indo na hi top san lai lok ani chuan Hamas ho te hian Palestine mi pui an la kalungoi lo ni tina ko therapung khom rang mai ta chu an thunun thai pha an bai seya hei hi Palestine firfiak pol chunga har sarna thlen tu lian tak ani boka wangin Hamas ho ten in hum himna ta na han nei chun Israel mi han hren mek te chuazalen chu han du ta ni tin han report bok ani